وایه بخفتان رنگ برنگ سرکشین چاندا کردی نیسیک دبن. سرگووندی خوش دکه گوونده. دنگه داهول و زرنه ولاتیان بدخوین شاهیه. گلی کرد دست دهو با آهنگه که بریتمه که و کلجانه که ده بدنا بصدان کسان ده برحک و جوی رحی تیر و تجا جوشک نواسه دردکه و هولی. جوش و گووندا کردان دبر رنگێکی وڵات و باڵێ دکشینە سەرخۆ. لسر ارنگاریا قدیم جواکبونا مروواهی هن نرخین گرینگ بخوره آفراندنه. یک جوان جی گووندا کد شاهیان ده تیگراندنه. لهر هریمه که به شیوازک و تفگرین جدا فیگورین گوونده دردکوین پیش بری مروف. ده گوونده هر هریمه که ده واته و چیروکه که جدا هاتیه هوناندن. به وی آوایی دبک و گووند شانو آنجی سینمایه که بیدنگ بجی. هر چقاس ده درباره گووندا کردان ده لیکولنین برفره و راستین نهاتبن بریوه برنشی چاند و جیانا کردان و هنرا جواکی را ده خبر چاوان. جبر که گووندا هر هریمه که به همو دولمندیا خواه هیشی دناو جیان، شاهی و هنرا کردان ده جه خواه گرینگ ده پاریزه. ده سردمین که هیچ آمورین موزیک پیش نکت بونده به شیوازین و گوتن گوونده هاتین گراندن. جارینان گووند بود دو بش. کومک ججنان پیک دهات، کومادن جی کوما زلامان بو. کومکی دو گوت، کوما لهمبر جی لیوه دگراند. به جلو بریم کردی و به کلامین خود بون دل ولاتیان گرم دکرن و دمکه به جوش دجیان. دینه
Dengê kilamekê bilind dibe ji serê govendê. Sergovendî distrê û govend jî heman gotinan lê vedigerîne. Bi coştir dibe govend. Ev cureya govendê di dawetên roja me de zêde naelîstin. Lêbelê vê govendê wekî kevneşopiyekê û wekî xwedî derketina li çandê hê jî berdewam dike. Her motifeke govendê xwedîwateyeke giring be jî li ser piraniya wan lêkolên berfireh nehatine birêvebirin. Ji ber vê yekê mirov nikare bi hûrgilî behsa hin taybetiyên govendan bike. Lê wekî ku hatî gotin, di her tevgereke govendê de wate an jî çîrokek heye. Hêjaya were gotin ku ew qas şêwazên cuda hene ku hê jimara wan nediyare. Lêbelê hin ji wan bi demêra an hatine ji bîrkirin, an jî bi qasî berê neberbelavin. Ji ber vê yekê divê hin lêkolên berfireh di derbarê govendên herêman de werin birêvebirin. Govenda ku ji dîrokê heta roja me di nav jiyana Kurdan de cih girtiye, li her herêmekê bi şêwazeke cuda hatiye gerandin. Lêbelê bi tu awayî ne govenda Kurdan ne jî çîrokên di govenda wan de bi dawî nebûne û nifşên berê di navbera kevneşopî û nifşên nû de bi govendê pirekê ava dikin.